Kunan día devoción matutina niwanchik paypaq sutinpi nispa. Chayta noqanchik yachanapaqtaq invitayki kicharinayguita mask'aspa kay libro de Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26 maypi niwanchik kay hinata. Ajina ari sapakuti kay t'antata mikhuspa kay kopata uhyaspata Señorpaq wañuyninmanta willasankichik pay kutimunan kama. Munasqa kuyamasi, hermano, hermana, maychus noqanchik iglesianchikpi ruwasanchik o participasanchik maychus cena del Señor manta, maypitaq t'anta chantapis uhyaqtinchik cuerpo y yawarnin Señor Jesucristo pata icharis, ajinata niwanchik proclamasanchik yuyarisanchik imaynata Jesucristo kawsayta qowarqanchik maska sacrificiowantaq maska munaywantaq payqa uq'ata wawanta kachamurqa wañunanpaq salvasqa kananchikpaq sapa uqninchik chayta noqanchik yuyarinachik tiyan sapa kuti maychus noqanchik participasanchik cena del Señor manta proclamasanchik Jesucristo wañuyninta chantapis yuyarisanchik munayninta sapa uqninchikpaq munasqa kuyamasi kayta nisayki tukuy sonqomanta payqa wañurqa kawsananchikpaq pay kikintaq noqanchik kunandiya kawsasanchik asisanchik waqasanchik hichari kay pachapi pero mana faltanqachu uq día maypichus Jesucristo kutimunqa watejmanta chaypitaq manaña nanay onqoy nimata rikusunchu chaypi noqanchik mask'anachik tiyan tukuy esperanzata Diospaq yanapayninwan kaychik kunandiya k'ayakama.